Tonto Joselinda Veshisayo Nomisimos Tonto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke ekulethela indaba ukuhlukana kwazo ke ukusuka nokuhlala ke engizana zona namhlanje ke ukuthi ke uwelile ke useveze ke amaqiniso lapha ke ngaye ke noThibela ke ukuthi ke uThibela bengamthatha ingane ke yena ke emenze ke uMankodi njengoba ke uThibela ke eseveze lapha ke ukuthi ke ngawo ke uSeptember ke ziyawushaya wasengena ke umona lapha ke uwelile ke emchunu ke usiswabo wakhe ke lapha ke ungezwe ke umfuka mchunu. Ushilo ngempela ke lapha ke uwelile ukuthi ke uThibela ke ubengathatha ingane yena ke njengoba lo yasisi ke azomgana ke noma azomthatha ke mdala kakhulu futhi ke uThibela ke ushela yena lapha ke usisi kangezwe uwelile ke awuyizwe ke nansi ke ivideo echaza uwelile kabanzi. Siyabonga. Hayi angaze ngibuthi iqotho ubuthongo ngicabanga ukuthi usintibani awu indala kanti intibane ngeke lani mina ngapole yangishehla hey masimba umguda ngiyundela njalo hayi cha nginanhlanhla emhlabeni nebhadi dala nje lo sisi lona idala ngaze nganebhadi hayi angaze ngibuthi iqotho ubuthongo ngicabanga ukuthi usintibani awu ngeke dala le ntombazana le dala awu ngeke indala kanti intibane ngeke lani mina ngapole yangishehla hey masimba umguda ngiyundela njalo hayi cha nginanhlanhla emhlabeni nebhadi dala nje lo sisi lona idala ngaze nganebhadi